Bok ekipa, ja sam Ivan i danas je sa mnom Denis kanala Denis Domjan. Jej! Danas snimamo charades ili ti heads up. Heads up, da. Znači to je ona fora kad staviš mobitel na čelo i moraš, druga osoba mora pogoditi youtubera. Da. Odnosno ja koji držim moram pogoditi youtubera, ti Da, ga ovo je imitiraš. drugo, tako je, tako je. Ja, imitiraš baš kao Pa hoćemo kao imitirati ili ćemo... Evo ćemo probati neke njihove... One koje budemo znali imitirat ćemo imitirati, koje ne budemo da... Može, znači ja vjerojatno niko neću znati imitirati. Imamo asistenta Gabriela koji nas uplaća. Zašto ćeš nas ubiti? Ok, imamo asistenta koji nam je postavio youtubere unutra, tako da ne znam koji su sve unutra. Pošli si ti gost, hoćeš ti početi prvi nada? Može. Get ready. Srpska youtuberica živi u Beogradu, jako se Marija dobra Žeželj. s Davorom. I uvijek ga brani posvuda. Vavana? Da. Je li gore ili dole? Mislim da dole. Da. Uvijek ga brani posvuda. To je youtuber, snima gaming i prije sam pitao da li je taj youtuber unutra. Dex Rock! Da. Barbie youtuberica. Lea Stanković. Bravo. Snima pjesme, narodnjake. Ruža Rupić. Bravo. Hrvatski, čekaj, stop, what happened? Od Muđe tata. Čale. Okej. I u Ljumbu su najmlađi član. Lara Borna. Da. Nema. Što? Nije ti se automatski okrenulo i sada vidim pročitat. Ne znam za ovaj YouTube kanal, ima veze sa pripremanjem hrane u kući. Kućne čarolije. Ne znam. Ovo je bosanska youtuberica koja živi u Švedskoj. Jel je? Jasmina Stambolić. Da. Poznata je po svojim obrvama. Gloria Berger. Da. Ona isto tako snima skečeve, srpska youtuberica. Anastasija, ne. Ne, i snima puno teorija zavjere. Lara Stanković. Ona druga. Sara Stanković. Ona druga. Frenica. Hej! Ili se snima skečeve snima. Znam. Nađa Stanojević. Nađa Stanojević. Koliko sam ih pogodio? Znači, nisam znao dvije samo. Moja mala kuhinja. Šta si to stavio? Ajme, ja sad neću znat niš opisivat, samo malo. Cura od Muđe. Jana Dačević. Da, i ti si napisao Ijana, okej. Joj, najpoznatija srpska beauty youtuberica, ima parfeme svoje. Zorana. Tako je. Kanal, mreža, youtubera, bravo. Fenomenalna cura nedavno je objavila video priznanje da ima OCD, obsesivno-kompulzivni poremećaj, iz Srbije je. Ima ime po anime liku. Ništa, to te mija. Joj, nekad davno je bio youtuber, sad je kao reper odnosno više ga baš ni nema toliko na sceni. Zna biti u onim reality showima. Snimao je full one debutantne videe kako se ljubi s curom i onako žvalio je pred kamerama prije 100 godina. Ništa dalje. Ne. Idemo dalje, druga runda. Spomenula me u jednom svojem videu na ružan način. Nika Jočić? Da. Ima veze s nečim u kući. Kućne čarolije. Okej, da, trikovi. Kućni trikovi? Da, okej. A to je to. Najveći srpski youtuber u usponu. Baka Prase? Da. Srpska youtuberica snima gameplay. Kika? Da. Snimala je prije sa Davorom više. Petra? Da. I on je snima prije s njom. Davor? Da. Teško. Sin od... Muđa? Da. Hrvatski youtuber nema ga previše nigdje. Skrile? Da. Da, taj znam. Nisam stigao, nema ga previše nigdje. Ali fakat da, njega je rijetko stiret u Ne, da. Da. Friend od Vanimija vlogove snima poznate... Ledimo. Tako je, bravo. Joj, koliko ih je? Huligani Tako se. je, koliko ih je. Joj, bila je drama sa njih dvije, sad su kao opet svi dobri sa njima i fakat su... Anžela i Nađa. Tako je. Pjevačica, srpska youtuberica... Ruža Rupić. Ne... Marija Žeželj. Joj, youtuberica koja ima 13 godina, izgleda kao da ima 20...
iz Srbije, tamo Smeđa Kosa, ne. dobra je sa Davorom Vavanom. Mila Antonović. Tako je. Kako on za sebe kaže, Hitler koji širi ljubav. Vanimi. Bravo. Ovdje smo nego što sam mislio. Da. Čerpica. Nikad čuo za ovo, da. Isuse Bože! Ok, znam, srpska youtuber se izbacila, je bila neku pjesmu pa je bila obrisala nakon toga. Ne, onako, ne znam po čemu je poznata. Ima puno tetovaže, piercinga, čini mi se. Jelena Trunić? Da. Mreža Džumbus. Najveća srpska youtuberica u sponu. Ne znam da se pjesmu igra nogomet. Ana? Da. Najpoznatiji hrvatski youtuber. Snima game za djecu. Gaming za djecu. Skoro sam rekao Serbijan. Mozak mi je zatrokirao, znam na koga misliš. Markovs. Da. Ima Jadranku. Ja? Jadranka. Obarve čudne, skečevi smiješni. Miloš. Da. Gabriel. Skečeve snima bosanski youtuber. Omčo. Da. Broj 6 na švedskom. Seks. Da. Kakav seks? Znači ovako, dick znači debeo na švedskom, a seks je broj 6 na švedskom. Mi imamo male sabotaže. Znači naučili se dvije nove švedske riječi, znači dick, debeo i seks 6. Učite životu. Aha, joj, Ana Vučević. Tako je. Safari, a ne satari duha. Daj, šta je ovo? Joj, Baka Prase nedavno snimio dis na njega, ali ovo su oni grupa, bravo. Isuse, po čemu znamo ljude. Zadnji je ušao sad u Džumbus, pjesmu najavljuje. Bosna Rasta 9. Tako je. Snima sada pjesmu, spot, sutra izlazi. Andreja Fabric. Vivian, tako je. Isto grupa youtubera. Stuberi. Tako je. Ovo ide brzo. Iz moje mreže, nije toliko na kanalu. Jan. Tako je. Malo prije su ti bili isto grupa srpska youtuberi. Baka Prase je napao frontmana, da. Frontman, ako da su band, ono. Klikni me. Još. Click for shit! Da. Okay. Nisu strani recepti, nego su domaći recepti. Majko mila. Balkan Tube Fest. Šta? Kovarska, Isus. Super youtuberica jedna, ne snima baš često, snima s lošim pandom skečeve. Biđovan. Da. I još nešto sam reći. Ako ste vi išta shvatili ovaj video, svaka vam čast i nabacite veliki like. Tako je, pratite se na moj DNS-ov kanal, sve će biti dolje u opisu, znate kako to ide. I ekipa, to je bilo to od ovog videa, vidimo se u sljedećem videu, bok, bum!